reka kgaolo ya bobedi. Jesu o fodisa motho ya omeletseng ditho Kapernauma. Itse hobane ho fete matsatsi a mang, Jesu a boela a kena Kapernauma, mme ha utlwahala hobane o tlung. Batho ba bangata ba phakisa ba phuthehela teng. Sebaka sa ba sa hlokahala le pela monyako. Mme Jesu a ruta lentswe la Modimo. Ha fihla ba tlisang ho yena motho ya omeletseng ditho a jerwe ke batho ba bane. Mme ka hobane ba ne ba sitwa ke bongata ho atamela Jesu, ba phunya marulelo a ntlo eo a leng ho yona. Mme ha ba phuntse ba lepeletsa diphate tseo ya omeletseng ditho a robetseng ho tsona, Jesu ha a bona tumelo ya bona, a bolella ya omeletseng ditho a re, ngwanaka, o tshwaretswe dibe tsa hao. Bangodi ba bang ba ne ba dutse moo, ba nyatsa ka dipelong tsa bona ba re, enwa o buelwang jwalo, o a nyefola. Ke mang ya ka tshwarelang motho dibe ha e se Modimo wa nnotshi? Jesu a lemoha ka pele ka moya wa hae, hobane ba hopotse jwalo ka ho bona, mme a re ho bona, le hopolelang jwalo ka dipelong tsa lona. Na ha e le hore ho ya omeletseng ditho o tshwaretswe dibe tsa hao, e le hore ema nka diphate tsa hao o tsamaye, ho bonolo ke hofe na? Jwale hore le tsebe hore mora motho o na le matla lefatsheng ho tshwarela batho dibe, a re ho ya omeletseng ditho, ke re ho wena, tloha o eme o nke diphate tsa hao o ikele tlung ya hao. A ema ka pele a nka diphate a tswa pontsheng ya bona bohle. Ba hlollwa bohle, ba rorisa Modimo ba re, ha re soka re bona ho jwalo.